nangu ugogo echitha amalungu ANC, nangu ugogo epheka ngombuzo door to door we-ANC. Okokuqala nje angikubingelele ngwamkelele channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi wenze iqiniso, subscribe, maqedwe ubale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu kubhlungu ukubona umuntu omdala ekhala kanjena engazi ukuthi ke uzokhalela bani. Lo gogo ke ukhala ngokuthi ke izingane zakhe zihleli emakhaya, ezinye sizaze zayishonela zifana amaphepha azo zingawutholi umsebenzi njengoba ke kuphethe lo ANC ophethe. Uyababuza ukuthi ke njengoba nithi nizoletha ushintsho, laba abanye bona bahlule yini ukuletha ushintsho, yini ezobe sishintshile ngoba nithi njengamanje niza noshintsho. Bapheka ke ngemibuzo kodwa baze baphelelwa ke amagama abangawasho kulo gogo. Ngiyacela ukuthi ke uyizwele wena, mangabe usuqedile ngenzele iqiniso uqoqa subscribe maqedwe ubale video bese ke uya like comment, siphinde futhi sidibane ku video elandelayo. Driver, lento ndithethayo. Sithi uzovota ke mama, sicela ivoti yakho uba uzovotele lo mbutho we-ANC ngomhla ka-29. Uba andifuni. Siyayicela mama. Abantwana bami abaphangela bachona amaphepha aqala enhlaba kusebenza abasenhlaba evenkini. Kuba upha umazithane noceba. Umbutho ucingo notshisane akho kwamuntu ukhoya emaphepheni badle tiphini. Izinto kaloku mama zizolunga kaloku empeni. Azali ukudala zangalungi. Uzoqala kuba kuphume nini. Udala zangalungi. Nofuza bani lo uqala uzilungisa. Nalungise ephi komnyaka ningiphumbuze ngilibele. Bona Izikhalazo zakho mama apha kucinga. Ningadixeleli ngepeyi yona yedala ikhona nokhokho babebheka ikhona. Niyibeke ecaleni ipena ngendawo kuyo. Into naqhala makathi chatha imali kuba ngani abantwana bethu bayatsalwa netitshala zitsalelwa imali sosiphela. Ayo yakhe. Ngeyiphenyile mama apha kucinga uyibonayo uba hayi. Naso izilaphu zemakudala kuthiwa kuyokuyokuyokuyokuthiwa siyabuya nesivile. Anidina lokubhala niphiwe Paul benalenda nizwe. Ubuthi Christian yona mama. Ikhishe abantwana bakhe bafele izisu semqolo. Kuba kaloku sekwapaswa ngabantu abapasileyo uba aba bethu bangakwazi bona babafunde babeyile into bafuna babebeyiyo sithi bebeyiyo kuba bona ababo bayafunda bayadla bafunde erodeshiya abethu bahlele apha bathi bafeja uvalo